U 9 sati i 8 minuta u studiju imamo gošću kojoj uvijek imamo nešto za čestitati, pa tako i danas. To je profesorica Splitske graditeljsko-geodetske škole, naša stara znanica Magda Maver. Dobro nam došli, Magda. Zdravi bili. A sad ćemo saznati i što to čestitamo. Evo, vi ste nedavno bili na jednom posebnom međunarodnom skupu, gdje ne samo da ste uspješno predstavljali Lijepu našu, nego je vaš trud i rad doživio, mogli bi reći, ovacije. O čemu se radi? To je bio svjetski simpozij mladih UNESCO o kulturnoj baštini, na kojem smo predstavljali Hrvatsku. Ali ove godine tema nije bila nacionalna kulturna baština kao dosadašnjih godina, nego je bila kulturna baština neke druge zemlje s popisa koju je ponudio UNESCO. I sad smo mi malo gledali taj popis i odlučili smo se za susjednu nam Bosnu i Hercegovinu, odnosno za Mostarski most, stari most u Mostaru koji je pod zaštitom UNESCO, i za Stečke. Skupa u timu s nama, tim iz Graditeljsko-geodetske tehničke škole su sačinjavale moje dvije učenice, Dora Zdunić i Lucija Beroš i ja, i naravno u tom timu je bila profesorica Željka Polan, profesorica geografije iz Zagrebačke 4. gimnazije, i njene dvije učenice Leona Brodarić i Vilhelmina Lana Krajcer. Mi smo se odlučile za susjednu Bosnu i Hercegovinu i onda naravno trebali smo to obraditi. Postojali su uvjeti pod kojima je to trebalo biti obrađeno, trebalo je biti u određenom formatu, trebalo je to lijepo jasno obraditi, da svima bude jasno o čemu se radi, zašto je to pod zaštitom UNESCO, od kad je pod zaštitom UNESCO, i naravno jedno mjesec i po dana prije nego smo otišli u Grčku, otišli smo u Bosnu i Hercegovinu. Tamo nam je od pomoći bio Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, koji nam je posudio dron i jednu ekipu profesionalaca koji znaju s tim raditi. Među njima je bio jedan njihov profesor s elektrotehnike, i onda smo naravno dronom snimili ove zanimljive lokalitete. Snimili smo cijeli potez Kaldrme u Mostaru, jer je cijeli taj potez pod zaštitom UNESCO, i onda smo otišli u Radimlju, to je nekih 30-35 km udaljeno od Mostara, gdje smo snimali Stečke. Dakle, zašto smo se odlučili za stari most u Mostaru i za Stečke? Zato što su i postoji vremenska poveznica, jer Stečci otprilike datiraju od 12. do 16. stoljeća, a stari most u Mostaru je izgrađen u 16. stoljeću. Tako postoji vremenska poveznica i postoji arhitektonska poveznica, jer smo kod Stečaka obradili arhitektonski moment. Znamo da su to samostojeći nadgrobni spomenici koji su rađeni od lokalnog vapnenca koji je uziman tamo iz okolnih brda. A stari most u Mostaru je isto rađen od lokalnih materijala, i eto, poveznica starog mosta postoji i sa Dioklecijanovom palačom i sa Šibenskom katedralom, jer u vrijeme kad su rađeni ti objekti, dakle nije postojao cement i nije postojao beton, i onda se kao vezivo su se koristili žumanjci koji su se miješali s pijeskom. Znači i pri gradnji Dioklecijanove palače, i pri gradnji Mostarskog mosta, i pri gradnji Šibenske katedrale, i to se potrošilo na tisuće i tisuće žumanjaka. To smo mi sve tamo prezentirali, auditoriju je to bilo jako zanimljivo, i naravno spomenuli smo jednu zanimljivost vezanu za stari Mostarski most u Mostaru.
Mimar, odnosno graditelj koji ga je gradio, on je pobjegao netom nakon što je most sagrađen, jer se bojao da će biti osramoćen, da će se most srušiti. Zato je pobjegao, a usput se bojao i sultana veličanstvenog, jer je znao što ga čeka, da bi mu odrubio glavu. Tako, međutim, most se nije srušio i most je ostao i dalje živjeti i kao takav i kao unikatan, jedinstven, proglašen je UNESCO-om zaštićenom Mimar Sinan, ali rekli ste mi da imate jedan zanimljiv natpis s jednog stečka. Pa ima jedan zanimljiv epitaf koji smo mi izabrali, koji naša Dora Zdunić u tom filmiću, koji je, to moram još i to spomenuti, da je u svega par dana na YouTube-u doživio više od 1000 pregleda. Smatrali smo korisnim da stavimo jedan epitaf sa stečka. Bilo je raznih, a eto mi smo se odlučili za ovaj jedan ljubavni, s obzirom na to da su mladi uključeni u to. Evo ja ću ga sad pročitati, a naša ga Dora u tom filmiću izgovara na engleskom jeziku i to je tako krasno izgovorila. Znam da zaljubljeni pripadaju samo jedno drugom i da ne znaju da je to tamnica mračnija od moga groba. Sad mrtav, slobodniji sam nego kad bijeh živ, a zaljubljen. Tek sad shvaćam kako su moje ljubavi koje prihvaćah kao radosti življenja bile uistinu njegove kazne. Koliko je u njima bilo samo otrova, koliko nemira u duši, koliko neprospavanih noći, neiskorištenih dana. Sad znam da su ratnici trajniji od mačeva, baš kao što je svjetlost trajnija od zvijezda. Gomilanje zagrljaja, poljubaca ne znači sreću, ljubav je okrutna. Napunio sam usta zemljom i ušutio, a ovo što čuješ su samo svirale od kosti, a ljubiti sam znao na 17 načina i vjeruj mi, i sad u smrti svojoj ja sam ostao ja. Ljubim i grizem zemlju i kamen iznutra. Ovo je epitaf iz 1387. godine, gdje piše 1387. godina ljeta po Gospodu, a mojih od tog bije samo 20, ali ne bih se mijenjao za tuđih 100. Eto. Znam da si bila i ostala dijete, što svaku igru neozbiljno shvaća. Životi nisu ptice koje lete, naša su krila mnogo, mnogo kraća. Pružam ti spokoj ove tople sobe i ljubav svoju i sve svoje dane. Drugi te puti nikuda ne vode, kud god da kreneš, ti ćeš dobit manje. Kad budeš tužna i kad budeš sama, navrati k meni, uvijek ćeš me naći. Znam da me voliš kao prvog dana, a tvoj je nemir od ljubavi jači. Proći će vrijeme naglih putovanja, stišat će strasti kao
morska pjena. Ne budi dijete koje samo sanja, malo se toga u životu mijenja. Postoji slika jedne tihe luke i jedno sunce i komadić neba. Kad god da dođeš čekat će te ruke, tople i nježne, stvarnije od svega. Kad budeš tužna i kad budeš sama, navrati k meni, uvijek ćeš me naći. Znam da me voliš kao prvog dana, al tvoj je nemir od ljubavi jači. Kad budeš tužna i kad budeš sama, navrati k meni, uvijek ćeš me Naša današnja gošća je profesorica Magda Maveri iz Graditeljsko-geodetske škole, a pričamo o uspjehu na nedavno održanom 4. simpoziju mladih o kulturnoj baštini u Grčkoj. Evo, vaša prezentacija je bila toliko dobra da ste vi dobili ponude za suradnju. Uz ovacije. Naravno, dobili smo, čim je završila prezentacija, mislim to je bio gromoglasan pljesak i dugotrajan, moram spomenut. Odmah je dotrčao predstavnik Danske, ponudio je suradnju nama i našoj nacionalnoj koordinatorici iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, gospođi Šincek. Zatim je došla delegacija Omana, oni su isto ponudili suradnju i bilo bi im drago da s njima malo izmjenjujemo iskustva o kulturnoj baštini. I Sveti Martin, to je jedna otočna državica u Karipskom otočju, između tamo s jedne strane oplakuje Atlantski ocean, a s druge strane Karipsko more. Ta državica je meni bila otkriće, moram priznat, do tada uopće nisam čula za nju. Ima 80.000 stanovnika i stvarno predstavnice te državice bile su oduševljene i mi smo bili oduševljeni s njihovom prezentacijom i načinom na koji su one to prezentirale, su čak i plesale njihove nacionalne plesove i tako, baš bile su vesele, bile su unikatne, baš su bile posebne. Onda su došle predstavnice Cipra i tako se to nizalo jedno za drugim, tako da nam je baš bilo drago da smo bili zapaženi. Ali vi ste tamo, dakle, vaše sad i prijatelje iz te male karipske državice nešto i naučili. Evo, poslušajmo što ste vi to njih tamo naučili. Moja domovina, moja snagu zlatnog žita, ima snagu zlatnog žita, ima oči boje mora, i žan oči moje bora. Moja zemlja, moja zemlja, Hrvatska, Bravo za njih, bravo i za vas. Ja sam njih učila našu pjesmu, a one su mene učile svoju pjesmu. To je pjesma koju one prigodno pjevaju, koju je skladao jedan svećenik koji se zvao Filip. A inače njihova himna
jer je taj otočić, pola otočića je bilo francuska kolonija, a pola otočića je bilo nizozemska kolonija. I sad njihova himna je himna nizozemske koja se pjeva na nizozemskoj. I onda one meni kažu, mi to ne znamo pjevat, niti je ikad pjevamo, jer nitko od nas ne govori nizozemski. Uglavnom u tom dijelu otoka koji je bio nizozemska kolonija, svi govore engleski. Da. A u tom sjevernom dijelu koji je bio francuska, svi govore francuski. I sad ova pjesmica koja pjeva o ljepotama njihovog otoka, koju je spjevao taj pop, je na engleskom jeziku i one su mene to učile i tako smo malo nećemo pjevo učiti. Za kraj, kratko, kako je u Grčkoj, pripremaju li se naši konkurenti za novu turističku sezonu, je li im počela? Pa ja bih rekla da u Grčkoj turistička sezona traje cijelu godinu dana, jer stvarno Grčka vrvi turistima. Evo, Olimpija u kojoj smo mi bili je bila krcata, tu je bilo ljudi iz cijelog svijeta skupa s nama, stvarno. Atena isto tako. Mi smo samo jedan dan proveli u Ateni i to na povratku. Penjali smo se gore do Akropole. Treba čekati red, treba dugo stajati u redu da bi se Akropola mogla detaljno pogledati i tako. Stvarno je Grčka puna turista i mislim da to traje kod njih cijelu godinu. Evo, uvijek nam je drago kad možemo pohvaliti rad naše djece, njihovih mentora, a to uvijek tako kad se nekog projekta uhvati profesorica Magda Maver. Hvala vam na takvom pristupu obrazovanju, također na dolasku i razgovoru. I hvala i vama na ovim lijepim riječima. Svakog dana mislim na tebe. Slušam vijesti, brojim korake. Nemir je u srcima, a ljubav u nama. Ima samo jedna istina. Svaka zvijezda sija za tebe. Kamen kuca, pjesma putuje. 1000 generacija noćas ne spava. Cijeli svijet je sada sa nama. Moja domovina, moja domovina. Ima snagu zlatnog žita, ima oči boje mora. Moja zemlja Hrvatska, moja domovina, moja domovina. Ima snagu zlatnog žita, ima oči boje mora. Moja zemlja Hrvatska. Svakog dana mislim na tebe. Slušam vijesti, brojim korake. Nemir je u srcima, a ljubav u nama. Ima samo jedna istina. Svaka
zvijezda sija za tebe.